Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapado dusana-dusana di media Nusantara. Yo jangan lupa pada tanggal 9 balik di kediaman tukang saluang kita Pak Anip ada acara Badinang Saluang sambil menghadiri acara sunat rasul daripada cucu beliau pada tanggal 9 balik di sebelah tengah hari sampai ke malam ya nak. Jadi kepada dusana-dusana di media Nusantara diadu-alukan kedatangan dusana ke Kabun Sarai ataupun ke Padang Kabau di kediaman Pak Anip untuk bagurau saluang kita pada malam tu sambil menghadiri acara sunat rasul daripada Pak Anip tukang saluang kita yang berada di Padang Kabau. Ya kepada dusana anak, mari kita teruskan untuk mendengarkan dendangan saluang daripada tukang dendang kita iaitu Pak Amriko yang berada di Kabun Sarai pada malam kini. Assalamualaikum. Rami balainya pakan sinayan oyama oi raminya pagi oi sampai sanyo padi kawanian nanam hayuana Lului suli kawabini katabi oyama oi oi dalam nagari oleh urang kamang lima yang matro dak katabi suli oi oi kawan oi oi takkan ali oi kurangan hilang oi antara tidak oi dinyoki pak jasoi. Ya segitu dulu saluang untuk ibu-ibu dusana di